Thank you, Jesus. Bingelele kubaba noma baba uJobe all protocol reserved. Siyamuzwa la uJesu uaddressa everything outside him. Ulana uaddressa everything outside him. Akakakhulumi ngaye. Manje la mina ngizokhuluma uJesu ekhuluma ngaye. Uqale ulungisa ukuhlala inhlalo yokuxolelana alungise yama alungise lo ocela uxolo abese athi before ngikhohle ukuthi ngizeleni lana asibuyise ifocus lana uaddressa esakhe ke manje isidingo uma iyo ke le ndebe le ebekade engafuna ukuyiphuza ke le eGetsemane useyayilanda ke indebe uthi ayisondeleke manje ayisondeleke indebe yami ayisondele manje uNkulunkulu ingijulukisile eGetsemane le ndebe ngayikhulekela manje ayisondele kimi uthi ke uMateyu 27 verse 46 no Mark lento uyayisho uthi kuMateyu in the 9th hour Jesus cried out with a loud voice saying Eli Eli lama sabachthani, and this is to say, my God, why have you forsaken me? Waqala ukubiza umina la. Yaqala indaba yangaye manje, yaqala indaba yabhekana nomnikazi wayo uthi why have you forsaken me? Uthi uIsaiah sambuka wangabhekeka. Sambuka uthi uyindoda yomvandedwa uthi wasithwalela igrief nanzo ke wathwala igrief wathwala isoro uthi ushiyiwe phela ngabantu uthi uIsaiah sonke sasihambile endleleni zethu but uNkulunkulu has laid on him the iniquity of us all nango ke sithatha ke izono manje nako sithatha izono zonke zehlabathi zibekwa kuye uthi uPaul kwabaseKorinte sengasenzi isono lomuntu kodwa wenziwa waba yiso hayi bazalwane akasidlanga isono wajika waba yiso uma embuka uyise ongcwele wathi noma ngikuzala mawuthwela izono ngizokuflathela wathi uJesu my God uyaqala ukumbiza ngoNkulunkulu bazalwane okembiza ngoba uthi mina nobaba simunye mina nobaba kodwa mayeshiwa ubaba wezwa lento yezwa uAdam wathi my God why have you forsaken me uNkulunkulu umshiyelani uJesu umshiyelani kwi critical moment uthi uNkulunkulu he has become the sin useyisono angisakwazi ukusibheka isono uJesu bathi abanye uthi uIsaiah nezifo zaziphezulu kwakhe uqale uqoqa izono ngesikhathi bemkhipha edololosa wahambe emgaqweni onezoni bakhipha umsindisi ngomgaqo rongo bamkhipha umsindisi wahambe eqokelela izono edololosa zahlala mase sihleli kuye uzahlala bathi abanye even the color of his skin changed waphathwa izifo zonke ezikhona emhlabeni ocancer bahlala kuye hawu izifo zonke oCovid-19 zahlala kuye nezifo ezingekaveli wasithwala wathwala izifo ezingekaveli wathwala izifo ezikhona wathwala nezizayo wathwala izono zadliwa wathwala izono ezidliwayo wathwala nezono ezizodliwa awusanibonani wathwala izono ezadliwa wathwala izono ezidliwayo nezizodliwa oh let me announce nobody will go to hell for sin. Akasekho umuntu oyesogwe ngesono uyoya ngoba unqabele offer yomuntu okuthathela izono awusanibonani phela uyoyisa ukuthi wena unqabe ioffer wasithathela kuye izono zonke lezi abasenza manje lapha emathaveni wasithathela kuye
lezi abantu ababhizi ngazo right now wayithathela kuye wabese wathi kithi hambani nibatshele ukuthi abeze kimi benjalo wayithathela kithi bathi besabheke lokho bathi abanye hayi ungathi ubiza uElijah wabese wakhuluma futhi wangayeka ukukhuluma mina ngahlala phansi wakhuluma uJesu.